Mbaldo o fogole internet ke investim na nun njoka nuun a njala paax na i laytan na i mbitan say nu xa andoona yee i ndako xa commencer it no ke refna calel ke émission Njom Ñaal e i njego ɗayo maak itam na yoon fa in na site internet fe yoon fa Thior Production TV te fodna caméra fe pog no El Hadji Sène no micro le xaye i ngaran meke no saate fina le Ndangane campement ɗeetit faap in ɗeetit tokor in ɗeetin xarit in mbas yeen o mbaxtaan o ndik no ke andoona ten ref champion fa maak fa andoona yee a fi'a jaloore a Noël mbaar fay a moƴulo no mbaaro mbade a gen mar looc faap in faaga itam a ref champion fa andoona yee wax dëgg na jamano o xeeke andoona yee xaye a fi war a fi témoignage no teñ andaam i mbasangan bo simin ba pare e a lay in gonum fi simangol bo pare i ngar koy no xeɗno ten ref o mbaaro mbade na jamono fitem avril vers quelle année yo a fiyangan koy o yurna fokiin xano anno ten o ndik donte waakiro lay fop itam ndaate jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla o sutangaan xano fogole njiriñoox we andoona yee a nanooga gon le to andiran maade i njomum mbaldo fap njoko njal Elhadji Sène njoko njal Thior Production mais simna nuun na kon nuun fo a simangol nuun e to gidma nuun a paax a paax to content na paax na émission fa neke andoona yee ten nu ngaru meeke mbindes na Ndangane campement pour i lay ke andoona yee te ref histoire no mbaar mbade de leyano mbaar fay na marlooc a reɗ u mbir kamil a maafrel bo adna fop a nanin kon nu ngaranga bo meeke soɓidaam meen laya xam tigum sawaraam pour jeetay teen ndax i leng in mbogu i mar ndax in mbogu i mbine a njuwalem te refo maages i golle fa simangole d'abord mi xeeni el Cheikh Tidiane Thior e kon nu ngaranga bo meeke ne laytanuma nu layanga me i mboga mbog i njeetaay na wallu ke andoona yee te refu jaar no mbaar Njom e en content ten donte o kiin we lay fop yaam o an o jeg ka weecoona ndaa itam ke i andoona yee ten a yif ina ndam ka xan i layin den to koolu ref ka yaam ganaam roog fo tuleer Mohamed i njom no mbaar waam o lay mi sababun yaam i ngen u mbin leng ndigil a fi'agi njom a maafrel a fa poids ndaa i njomum for heure bel heure and itam ndaa te jeg ka andoona yee i ndeta ndet bo tolloor maagana i ndeɓandong na mar xan ne ta reɗ'u i mar mal tadik den maafrege ngel ne i mar ken reɗ'u cosaan fane mal tadik den seekegu ngel ne i mar i mal ndeɓ ne soogna ndoka i mal ndoka ndeer ne fa i mal maak i ndeta adna ñaaƴa bo yede laya Ousmane Daba ten reɗ'u champion international fiyaami xurna andano meeke i Ousmane a andoona yee ne Njom moy faga bo te wasaagi Njom ten o mbaari na yoku i mal maak comme le laytanuma nak saate in mal tarik na maafrel meen ndaa ke moƴna may i mal maak ne même a njege i mbiro den bug ko sutwa yaam kene andu e i ngoyir me andoona yee yaafi maak wa maaga ngoyreegu a refanga o mbuuda mbaaja a refanga to i Njom a mbaaja kuna waajelna walno Njom maaga ngeteegu xa pes axe ya andoona yee seeka faamnoxa maaga de laya ye salander ke luku kuku i ngetik maagana yaagana gitam bo i mbiyan te refe fop ino fop a nji'o ino xa ɓiya koor xa pese tout mal tadik ke i ngetik ma i ande saate fane kat Seka weta bo i mbiya tigi itam te refe a pamba ke andoona yee den i seekta ten i mbagta ten i lapita ten i njuupta ten i kufreta baya gorma ke cooxana in a laya nene nu ngooxa ɗata ke andoona yee den sutu tout saate fane nu ngoolan bo man nu kene raxatna a rokidanga ande saate fene ola i ngooxa ɗata ke bo de bag bo tak bo de ngool i seeɗa den bo de ngool i sogo ndet laya den i pare a de sogo ɓoote den pamba ke i ndam bes
yaga o sere kitela ilapiti ino hapesa i organise i njomoye i mafri kam in kendre subtira kam in apema he ken jangdirtegu ginaaw lapit la faga ngay tam i continue mbiate ni kedela ingel tan imo fanga bonjo ingar ngelne kino lu ko yit i mafra nen gi ñoo jangtege am ken taw bo wini mbak ucom na ken jegater ya ande ingata lu ko kuk bo le kon sekfane awetida illa kon hayko imbara maro mbey bo ngolan satwane ndo apambake nda koy aja ka anna he mamadin yam Ousmane dabar do gimbir mar to Ousmane awasa kon gi mal mak yeku to yaga o mbari Robert Modji jantabe ansatay den defu maga gi mal mak ganam ro koy o mbar sama dum binna yam we Robert no Dakaru jantabe yi de layne mbar ko ci korke ngok mal mak na defa gi Njom injeta na bo hoyla tas ingatiti yam ingen umbileng te su idam na ndokas ala men de bes menna te kewine lene koy me kenna je kawe comme andame we mbaro magalang and am sa de mbagu mbar Njom angu pun gi gon yam fi ame knurf na and ay ne bonko yaga bonko duda mbarbo o kin adate den yam ndigilo bonko ne du pirke waga mom rok fapun ari meri raf gimbir ernest yapulin to den defu to mbari dak dem bi ina ambiyegna de ko buke mbara fiyegna peut être umbar nda itam mbage o mbar muk yam sa tiwani ande ken illa fawki mal mak den ambira yetega na bala me on dina koy kawina lena me hana jegde telame me hana jeg newine biar ke mbika yaga ande dara mbar fapo ngella mafrel maf wala timafel wala Njom ne ho te gatiti te ahame te ko defa hoy ngoko ino rok ma yaga na iliman in delan dawda chor are fapes roga dimle interview yal xamam maga et morit len mi fapate me inde imbiago hoy apesa te ime tam sa tane koy Allah te gi Njom sa te mal mak denna mbira hanne ko mbari yeko to fokki namtel telami ahame te afela ngaro kan biten kay bagana ino det ko koruma ko lengde legu latirman anyaka haga imir kamila do na jamani je foten ken telam ken nomto jeta fo koruma ko leng to ko se mo hay bar jombe hanu ga ino fet injeta faktin kaga na tam den of tout anda ko fayin sate woni tam ko mo ngada yege alors man mak nambira to ino apro mbara mafren sate fane fop ndamte tout refe sulu refe fafako ino tam sate in red bo fafako ma aluba du chor ya mi wuro ndano telele ine handanta nunga lagbo toko aluba du chor et mo ngina sogo ino hangeno anda et mo kino andano adno fop ñu mara dum te ino hageno nakatan no yalin waena nan dogal koruma ko ke de la fo de ndur refa kampo refa Ndangane fo de sababu ndaxte ñaajon ten lay fo et mo bo et mo geno yaga sagar fa fo de ayona suku indef dadu ko gaga ona fo de et mo sagar fami be mo ina jeg dole asesto ko bar rak bo anone ku de leyna o lengwa ge watni na mi fa be gumbar koy ifap leten mum ne gundetum Njom na et fak ombara meke jilo rarf Njom brandum wara hat sulu agar jilo wara hat marloch agar jilor ak hat waaw wara hat mar indet ñum na jilor imbacha meke limo ma fop ber uma fay ane fop roga dogal ak ken dana def wa mbugna mbar okino ino akeno mamar fop ndam tay imbacha ino ndet
avant inde sa Njom na asba yaga jilor jaman yaga ande ya ha lettre minege Njom invitation jilor am bindi lettre a invité de alle no lettre le i invité amamar fop sauf et mon kambe yettiga garna illay kon problème jaga to andam affaire et mon nda wi nan jetta foten comme keke yayna to wi ne ndikin problème jaga histoire to kaga jifa nda o ñako ret bu te masla fi ne ñom na fak indet imban Njom na kafnata fop wano lay i pare bo sa di kong mbara ma fa meke mam dura ma fa meke leg apesa ma du jago ro in fop mané du ndew simalin pour que moy am bo mam dur fa o mbara bi final mam dur tama gen fangesin mam dur fangesin ma gen to yaga mam dur wa degel la adome maaf de acca fakke nanu dukel nda itam roga dogal ambara di njomum fop no kinan anna yakara nga cafso hano bara faditi hana roko hana sikki nu wago na foto nu wago na nan nu ca fakke magna biya hana roko hana sikki pour do dal bu fekke rabdit na nu sik doranga hana nyap ka bisuna potro barok wagro tantiki wagro tantiki na koy kendo ko ci anoten yerfa mam dura mina fop ba pare ba nga be tak arbitre sifflé lew rek mbara sik adon hola bay yete sik dona bay le mbar tey cio ne nga ma firte yete cio ande kan ken la o jos rek fa dikam asik na ci fala mam dur kirti bo mbara wa ka chavale kat mo sonal ciola may abita ba to hoyte den no min gaga dem ina ya to bata siklo mbara jam diloni abato ada chaka kir ba boto wasi chavala efe chavala injahide ye injahida et mo fane anone tella e bagar Njom na kam ken indiglata kam ulangole in bato mbapoti na galang imo bong entege no ndele ngel et mon fane jilo la ina ndele ngel jilo la ko ken nan kana gail et mo la bare chungi bo inga mando jilo la kaka jekke isola bo ngel latas ingatit kagal ñum mbran o mbar na champion na marloj te final fa mam dur ñum na fager afak histoire ingatiti ci nga may lol amay lol bo ifim la mbaka bato ne film la bato mbajal ayay mi nitu ayay imbade ayayem naga itam to avec Njom na ingatiti gol la seconde suto koy mbar parce que wina diran chola suto sama jowak indete histoire keke injek ina ayayem jilor bato njegin Njom na sama ja na et mom encore o cho nga pur parce que ten nous on aga ka vle na rek ka fa opa fa ñaari du to sa da ko ci an ken o ci nga may Njom na ka yakko ingatiti c'est fana fak inno Ndangane fak indom ne ma diga jama fi mbar kam fo la rek de parce que fop wagino bisiti mais ni be ka c'est fana abato fak ma digej jam ñaajo ma digej jam ñaajo yagana presque ragana ngotkin bisida ma digej wallahi parce que yaga mbar mom
danaka avec tak meke sawle in meke namban fana te sida ma digi Ndangane bak Njom Njom nagana fogame kuref na layte yam inna e ma digi jagara gare ya fe don Njom na mbar mbade kuref na inna nan nda itam roga ci in Njom nu mos ina mbat